Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Terlok akan ada video yang kadang mood dan senrek dari kenyang yakni kiri hodam dengar hadir kelak jenggang kenyang. Ini terlok yang ngadeng dengan kemal. Nang ban kita ukur nabara. Karena ketinggian mas kenyang terlok kalong ketinggian mesin gitu deh. Nang bakinya deng di mas rogi saat kita ukur dulu. Kumpan yang perlu mendeng dengan kemas long ang bangan lat jaka jing di jenha ujong ini kata wai kenyang yang kaba ngangan sa sendrek menta tak perlu masang no ban sendrek insektisat dan ini dawai kenyang ya kini kiri ada. Ang ne perlok piu iba selari hodem kilap peitliu. Malay bagi selari hodem ki peitliu. Day namar ba kila syabam haki kenyang. Yo iru perlok hang ne yaki benta jong uri hodem lalum daki kenyang. Umunekin perlok ba kenyang babam ya uri hodem ne uknyang umbam angi kisla rei wamru kisimbai yo uri hodem Iyo iru perlok ni ya kini giriu hadem baladep ai indo kat kunduru baladep ai insecticide